پایتەختە عێراق لێ داویە دەبارەکێنە ئارامدا دەبوریتن و چەندین تاوانیان درڕەندا دژی هاوڵاتیان سڤێل تێنە ئەنجامدان وشبلی کوشتن و پەقینان کارێن ڕفاندنە لە بەغدا بەرەو زێدەبوونێدایە ئەوە هاوڵاتیەکێ بەغدایە تایبەت بۆ دەنگی ئەمریکا ڕاگەهاند و نەبیا کو سەر و چاوێنوی ئاشکرا بەبیتن و باسی ڕفاندنە کوڕێخۆ دکات. ابني راح للأسواق يشتري. کوڕێ من چوو بازاری دا هەند تشتان بکڕە پشتی نیف سعاتێ گیر و بوو ئەس لێگەریام من نەدی جیران هاتم گوت کوڕێتە هاتیە ڕەواندن ئەس زێدەتری سەعاتێکێ چاوەڕێ بووم هەند کەسێ نەنیاز تەلەفۆنا من کردن گوتمە کوڕێتە ڕەواندیە ئەم 10 دەفتەران ji te dixwazîn rewşa min ya madî navinciye cîrana gote min polîsan agihedar bike heta ew serederiyê gel meselê bikin baş e ez nikarim polîsan agihedar bikim ez li ser lawê xwe ditirsim kesên ew revandî tiştekî lê bikin. Ildur karên tund û tîjiye û taybetî tawanên rifandinê Wezîrê Navxweya Iraqê ejdayanê lêjna asayîş û bergiriya perlemanê hate bangêşkirin û di Kongireka Rojnamevanî de Wezîrê Navxwe ragihand ku bi tundî dê dijî tawanbarên rifandinan rawestin. Revandina ji bo pereyan hênkînên taybet û dozên êlî ev bêguman gunehkarî ne. Me gelek şêwe birêvebirine û armanca me rizgarkirina kesên revandî ye. Em ê li gor yasayê li gel kesên ku revandinê dikin danûstandinê bikin û em qet lêborînê nakin lê gel çi kesekî an aliyekî ku karekî wiha dike. Wek te ragihandin û wildî fehmî pêweran Bexda bi nearamtirîn paytextê te hejmartin û karên tund û tîjiyê berdewam in û hêzên asayîşê jî bilawazî têne dest nîşan kirin. Wildawiye zerarmendê serekî hawlatî ne. Li Bexda Nizar Ebdullah dengê Amerîka.